Sarafa Gazi Husrev Begove biblioteke. Otkrijmo, podsjetimo se, saznajmo. Izbor odabranih tekstova. Interpretacija Šahsena Đulović. U drugom ramazanskom izdanju rubrike Sarafa Gazi Husrev Begove biblioteke. Šahsena Đulović nam je iz ramazanskih priča Alije Nametka odabrala pripovjetku Čoban Duduk Čald. Ubrzo će kroz eter oživjeti priča o jednoj plemenitoj Mostarki, čije umijeće pripovjedanja ostavilo iza sebe jednu divnu ramazansku uspomenu. Za interpretaciju je korišten primjerak ramazanskih priča Alije Nametka iz 1967. godine, treće izdanje iz fonda Gazi Husrev Begove biblioteke. Ramazanske priče. Čoban Duduk Čald. Umihana Hanuma je bila pametna žena, bistra, razgovorna, caru je mogla dževap dati, prava Hercegovka, Mostarka. Dva je čovjeka izderala, djecu lijepo odgojila, a umjela je govoriti kao da kazuje iz knjige. U onom vaktu kad žena nije ni iz mahale u mahalu išla bez velike spreme, kad se isprtljavalo na selo o Ederlezu, a o Kasumu sprtljavalo sa sela s ljetinom, ona se udala za Turčina, baš pravog pravcatog Turkušu, Stamboliju, oficira. Bilo je to onaj vakat kao da je, ne budi primijenjeno, otišla za drugu vjeru, ali ona otišla, roditelji je dali. Kako je bila zihinli, još dok joj je čovjek služio u Mostaru, ona je lijepo naučila turski. Kad je došla Austrija, čovjek joj turski oficir morade u Stambol, pa i ona ode s njim. Živjeli su rahat, Bog im dao 2 curice, a ni njoj uz voljena domaćina nije bilo neobično. Sastajala se sa ženama iz komšiluka, s oficirskim ženama. Kasnije nam je kazivala kako se slučajno upoznala i zapazila s jednom pašinicom, pa je čak jednom i u dvor ulazila. Naučila je turski kao prava Turkinja. Bila je pobožna žena. Držala je do Turkovanluka, pa joj nije ništa prolazilo. Orilo, gorilo, namaz joj nije prolazio. Nije joj se Ramazan nikad uduljio, nego je i u čajluke postila, a pred Bajram skontaj šta ima i šta joj prelazi preko nisaba, pa podijeli zećat. Nikog nije praznoruka vratila s vrata ako je došao tražiti sadaku. Kad je živjela u Stambolu, redovno je išla na vazove. U to vrijeme je bio jedan čuven muderis, Emin Efendija, koji je bio vaiz u Aja Sofiji džamiji. I ona je stalno išla. Čovjek je otprati do džamije, pa se kroz 1 sahat navrati po nju i doprati je kući, a stanovali su blizu medrese Krkčesme. Emin Efendija je tako lijepo vazio da ti je uvijek bilo žao kad završi vaz i rekne Čoban Duduk Čald, jer si još željno očekivao da iz usta propislje dževahir kojim ćeš ljepše okititi dušu nego ikakvom almaz granom prsa. Išla ja tako, pričala je Umihana Hanuma, svakog petka iza Ičindije kad je on ženama kazivao vaz. Ali začudno mi ono njegovo Čoban Duduk Čald, što bi rekao na kraju. Počnem ja pitati one žene što su oko mene sjedile, što no Emin Efendija svaki put rekne na kraju vaza, ali mi ne znade ni jedna reći. Hele, pitaj jednog petka, pitaj drugog, trećeg, a niko mi ne zna objasniti. Jednog petka poslije vaza ustanem ja, pa pravo pred čurs, s kojega je Emin Efendija vazio. Kazem, ima li šta što bi ti trebalo objasniti, što nisi razumjela? Ja mu velim, Emin Efendija, ne znam šta ti znači ono na kraju Čoban Duduk Čald. Malo se osmijehnu,
pa će. Neka kćeri, neka si baš upitala. Sjedite svi da vam ispričam. Ja sam iz Anadola, seljak. Imao sam 2 mlađa brata, pa kako smo bili posiromašni, a ostali nejaki za roditelja, spremimo se da idemo u Stambul. Sva trojica smo imali veliku volju da učimo. Imali smo nekoliko groša usitnu, pa krenemo pješi, od sela do sela prema Stambulu. Gdje god smo došli, svijet nas je lijepo primio, nahranio nas, konak nam dao i ujutro nas ispratio. Ono para smo čuvali ako se gdje dobro umorimo, a ispadnu nam kakva kola pa moradnimo sjesti i povesti se kolima. Jednog dana smo putovali, a mrak se počeo spuštati prije nego što smo naišli na selo koje smo očekivali. U nas torbe prazne, bez hrane, a i mrak se napravo spusti. Skonta smo se tu zanoćiti, pa što dragi Allah da. U to opazi smo vatru, a vidje smo da je i šuma blizu. Zdogovori smo se da krenimo prema vatri, jer gdje je vatre, tu ima i ljudi, pa el hučmu lillah. Dođo smo tamo, kad li 2 čobana naložila vatru, a u kotao nalili mlijeka pa se ono uzvaruje. Okolo ovce polegle i preživaju. Nazva smo selam, a oni ga prihvatiše i ponudiše nas da sjednemo. Kaza smo se ko smo i kuda smo nakastili, ali nas mrak preteče. Oni nas hulus i kalbile primiše. Evo što je Bog dao, večerat ćemo, hljeba i mlijeka, a imat ćemo šta i prostrijeti i čime se pokriti kad bude vakat spavati. Kad se mlijeko uzvari, zadrobiše hljeba, dadoše nam kašike i svi se lijepo nahranismo. Oprasmo ruke, a onda uzmemo abdest da klanjamo akšam, pa će brzo i jacija. Lijepo smo se pripremili i klanjasmo akšam, pa nakon kratka razgovora ustadosmo i jaciju klanjati. Mene kao najstarijeg proturiše naprijed da im budem imam. Klanjali smo i dovu učinili, a meni duša nekako puna tu u prirodi. U šumi je mrkli mrak i tišina. Samo ponegdje rekao bi da huji vjetar, a nigdje se ni grančica ne pomiče. Mirišu jagode u paprati, negdje kao da se bulbul projavi. Nebo je puno zvijezda, samo nema mjeseca. Nekakva mi ljepota i dragost napunila srce, pa bih sav svijet zagrlio. Kažem, braćo, ovo je krasno mjesto, a mi na hajrli putu. Oduži smo se Božijega duga. Kako bi bilo da zaištemo od Rabba da nam ispuni naše želje, da svaki od nas zaželi jednu stvar što misli da bi mu bilo najdraže. Svi to begenisaše i u jedan glas rekoše, dobro, de ti prvi zaželi, ti si najstariji. Ja onda rekoh, ja sam pošao u Stambul na nauke. Ja želim da mi Allah dadne volju za radom i ustrajnost u učenju, pa da postanem muderris i da se popnem do časne deređe vajza u Aja Sofiji. Oni svi rekoše, amin. Onda moj srednji brat, koji je imao velike ambicije, reče, ja želim i ištem od Boga da svršim nauke i vremenom postanem sadrijazam. Mi svi rekosmo, amin. Najmlađi brat je bio skromniji i zaželje od Boga da postane mutesarrif u vilajetu odakle smo bili rodom. Svi rekosmo, amin. A onda jedan čoban reče, ja želim i ištem od Allaha dželešanuhu da mi dadne džennet. A odmah i onaj drugi čoban isto reče što i njegov arkadaš i mi svi rekosmo, amin. I tako, vrijeme po vremenu, mi dođosmo u Stambul. Prihvati smo učiti i postigo smo visoke deređe. Bog dade, te ja dobih i džazet, postadoh muderis u jednoj medresi, pa vremenom i vajz u Aja Sofiji. Srednji mi brat postade veliki vezir, istina zakratko jer se u nas sadrijazami često mijenjaju, a najmlađi ode za mutesarifa u naš vilajet i dugo je devletu hizmet činio, dok mu ne dođe vakti sahat. Pa sad eto razmišljam kako nam je dženabu Hak uslišao svima dove, kako smo ih na onom čistom mjestu čista srca zaželjeli, a bezbeli je tako uslišao i dove dvaju čobana.
Pa koliko su ona dvojica čobana bila pametnija od nas, jer su sada u džennetu ako su umrli, a Allahu e'alemu su umrli, jer evo vidite kako sam ja piru fani, a seljaka težak život i nevolje otjeraju u grob prije nego građanina. Tako nam je Umihana Hanuma pričala. Kad je prvi put obudovila, onda je bio naš mostarac Hadži Arif Efendija u Stambolu na naukama, pa se udade za njeg, a kad se on zaželje svog rodnog mjesta, vratiše se oboje u Mostar. Ona je znala hičaja ko niko živ, sve jednu svrši, a drugu počni, pa smo bili najsretniji kad bi ona nama došla na sjelo, a sastajali smo se češće, jer su njezina mati i moja nena bile dvije sestre. Pratili ste interpretaciju pripovijesti Čoban Duduk Čald iz ramazanskih priča Alije Nametka. Za interpretaciju je korišten primjerak ramazanskih priča Alije Nametka iz 1967. godine, treće izdanje, iz fonda Gazi Husrev Begove biblioteke. Alija Nametak rođen je u Mostaru 6. marta 1906. godine. Književnim radom počeo se baviti u ranoj mladosti. Najprije objavljivanjem narodnih priča i pjesama bosansko-hercegovačkih muslimana, a zatim kao student počinje pisati novele i pripovjetke i objavljivati ih u književnim časopisima u Zagrebu. Po dolasku u Sarajevo piše u Novom Beharu, Kalendaru Narodne uzdanice, Glasniku Islamske vjerske zajednice te u brojnim drugim časopisima i novinama tog vremena. Objavio je više zbirki pripovjedaka, novela, putopisa te nekoliko zbirki narodnog stvaralaštva, narodne epske i lirske pjesme i narodne pripovijesti iz Bosne i Hercegovine. Najznačajnije zbirke pripovjedaka su Bajram žrtava, Dobri Bošnjani, Za obraz, Ramazanske priče, Trava zaboravka. Nametak se okušao i u historijskoj drami, Narodna vlada, i potvrdio u komediji Omer za načvama i Abdullah paša u kasabi. Posthumno je publikovan Sarajevski nekrologiji i Sarajevske uspomene, kao i zbirka pripovjedaka Za obraz i druge priče, koje je za štampu priredio Piščev sin, dr. Fehim Nametak. Alija Nametak preselio je u Sarajevo 8. novembra 1987. godine, ukopan je u Faletićima kod Sarajeva. Sarafa Gazi Husrev Begove biblioteke. Otkrijmo, podsjetimo se, saznajmo. Izbor odabranih tekstova. Interpretacija Šahsena Đulović.